Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 12, verse 46 to 50 in Urhobo language. I'll be reading Matthew, Uyovi, Ronyi, Ikwive, Owo, Ronyi, Ujive, Besan, Rite, Ujive, Bikwe, verse 46. Rogwo ta otana ke ikona. Oni ronyin kugbe imoni ronyin demudia ve otafe rewono ta otake. Verse 47. Ukwovu data kene nige oniwe kugbe imoniwe imudia ve obo otafe rewono owe mre. Verse 48. Eke vovu odata ne onuhe onime kugbe imonime. Verse 49. Odanie obo piyo idiboroyin odata ne nige onime kugbe imonime. Verse 50. Kidie okokogwo roru egwono re oseme rohe obo ogiwu onyi oniovume re oshare kugbe oro omote kugbe onime ekobiro.